Kani kedek All India Radio Shillong ka khubor ban pule de lusitas em kini kilong kimat pakong sanjang ka khubor Pentip Menteri Katanat District Council Affairs James P.K. Sarma balapha ya ka bill ban penkala ya ka 6th schedule sa standing committee jongka Raja Sabha Sungkya Menteri Katanat ka koi ka khya ka Meghalaya uba AL hek halo ka rukom trekam ka Negrims Bat panjir rapisa kesokar Meghalaya na kesokar Padang sapoi klur tengka na kemantaban ajing hikai kinoi lekai kibanya simenta ki kat pratali ki jingi lekai na kemanta ka National Games arajar arpoar Hakasni ka basan jong kodobar thawan ke Meghalaya James P.K. Sarma Menteri Bapak Katanat District Council Affairs ula juba be ka jing kali jing Dr. M. Amperin Lingdo halo ka jing penkelaya ka 6th schedule da ka baong baya ka bill la dapha sa standing committee jong Raja Sabha ha ka bala thoru ya ki jing ajing mud ba ka GHADC kan kanthum Anduna ya ka sapo arngut kitkhon ka KHADC empalat ya ka sapo ngun bat GHADC empalat ya ka lai pusaungun Menteri ula pentip ru baka sarkar kala thungi ka komite bala alam do Menteri Katanat DCA bat kantup ru ya ki langut ki CM bat ki bai kitkhon na ka sanjuk ki rang ba shnong bat ki NGO banyatai halor kamat bayadai bat ka jing penkala Menteri Katanat ka koi ka khya jong ka Meghalaya uba AL hek hanin kasni ula penpa we ka jing songkhya halo ka rukom trekam jong ka North Eastern Indira Gandhi Regional Institute of Health and Medical Sciences Negrims kabadan hamau diang uba hek unong baka sarkar kalele kat bala banyarap pan penyai bet ka rukom trekam jong ka Negrims kanang bakan la ban ai ka jing sakri ka babha hakaleng ka koi ka khya ki priyo jong ka Meghalaya bat ru ka than chate la mikni barok ka wei haba juba be ka jing kali balawan ra do khot ka sen congress uba SK sun halo ka Negrims uba hek unong baka sarkar jalla kala tip ki jing e baki priyo na ka jalla baka than chate la mikni Kimat haba kilai pat sumar hai Negrims bat haba don kanu ka jing e bat jing bambyang hakani ka jaka ajing sumar ka executive committee jong ka Negrims hi kajuweng no yaki Menteri ula yaturu baha ka pratarik upna jimbang araja khat khandai ka Meghalaya High Court ha ka jing bisyari ka mukaddima barit baryak be day but ka public interest litigation ka sum motu cognizance of deficiencies in health services in the state of Meghalaya ka labatha yo director jong ka Negrims but yo head of cardiology department bakin pentai kam ya ka wei ka lat ka ban onbu jing e yakinong pang ki basya sumar haka Menteri Rang Badu Narendra Modi ula pelat ya kejing penteri kam ya ke Kisan Man Dhan Yojana Haranchi hinen kasni. Kini ke skim ka nyarap an kenti ya kejing im jeng kisan klur kinong rep baduk da ke ba ya ke bai bam temen ke balai hajar tingka shibanai ya kitu ke bala kenjo 100% kerta saneng. Kini ke skim gala thulu ban penlut shipau hajar nyospa nyofosau klur tingka na ke bentaki laisnem banwan. Barok ginorep kibadon hapadeng kerta khat pra hadu saposnem bat kibadon ke jakarep ke bahadu ar hektar ke laban apply ke scheme. Menteri Rangba ula pliru ya ke Riverine Multi-Model Terminal ke ar ha Sahibganj Jharkhand ula bo maunong rim ya ke jingte ya ke Secretariat Jharkhand bat pliru ya ke yeng dabar thawan ke jilla Jharkhand ha Dhurwa. Kini kedek All India Radio Shillong ke buan lam sapi ya ke khubor. Menteri Rangba ke Meghalaya ukandrat ke sangmah nin keski ula yathu haking dorbar baka sokar jalla kadang wat chirap pisa na kasokar padeng hadu sapu eklur tingka na kebentaban ajing hikai kinoi lekai kibadai na ki khat pratali ki jat jingai lekai kibanya shimbenta hak National Games arhajar arpoar haba jubab ya kejingkali jong MLA ko Congress uba HM Sangpliang hakakanta kali jingkali ukandrat sama ulong ba u idon jingkelmen ba kinoi lekai ke jalla kin wanra ya kanam jingjob hakani ka rensan ya lekai ka bahe haba jubab ya kawai pat kejingkali jong uba Sangpliang halo ke jingdon jing Sports Association ki bajuyo pedang ya kejingarap pisan na kebentaban penlong ya rensan ya lekai hapa kisnam aja khat pra khat khandai bat aja khat khandai arpo
kat kum ki district Menteri Ketenat Sports ubak banti doling do ulong bahagas nem ada cakat prakat kandai lamang sapu kandai laksan hajar tengka kum kecing harap bisa sikenai pondri tuli ke Sports Association nak bentaban penolong ye kecing leka bat hapu kisnem ada cakat kandai ar hajar arpo lamang laipo saulak laipo kandai hajar sispa san po tengka nak bentaban nyarap ikin trepo sau tuli ke Sports Association. Kato kani khubor kalakut kebelawan Cipinak All India Radio Shillong ngini so bat kadali hakapo prabaji kini kadik All India Radio Shillong.